How are you ni athikiriria atata wa Ngogoyo uyu ni wanyu tata wa Ngogoyo ni acokererio ro ringi muthenya wa umuthi ndamugeithia muno o haria hothe muri na ndamunyita ugeni muigwe mwe muci umuthi ndenda kwariria uhoro wake ndenda kwariria uhoro wari arume mekanaga ni tondu wake niki gitumaga arume mende gwikana undu ucio niguo ndenda kwariria muthenya wa umuthi no itanambiria topic ya muthenya wa umuthi kana direct ya muthenya wa umuthi ri ndugitikira gushare kulike na gusubscribe katika channel ya tata wa Ngogoyo onie wanyu tata wa Ngogoyo witikira gushare kulike na gusubscribe hinyaga kengere nigetha the moment that upload video ri ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo niyo ndimwiraga njereria nene mungihota kundeithia nayo ni ya gwitikira gushare kulike na gusubscribe channel yakwa na mushare to as many people as possible. Then what you are going to do ni witikire kwirorera video ukarikiriria na wacemania na ads ndugacihituke tondu icio nicio cindeithagiriria gwika atia gukiria channel yakwa. So karibuni sana na muigwe mwe muci. Hihi niki gitumaga arume mekane? Korwo niwe ngurie kiuria kiwe mundume ungijokeria ati niki gitumaga arume mende gwikana? Ni hari maundu matiganite maria matumaga mundume ekane kana mundume ende gwika ati ende gutinda agikana. Undu wa mbere uria utumaga mundume ende gwikana ri mundume ekanaga ni tondu wa kindu gigwitwo pleasure. Pleasure ndi kuga ati gukenerera ndamurano kana gukenerera gwikana. Mundume ni akenagira muno hindi ria areka ati hindi ria arekana na ni ndimwiraga maita maingi haha mutumia ni ngura maita maingi haha irio cia mundume ona kaba umwime irio icinge no muhe kame ndukanaime mundume kame tondu icio nicio irio ciake. Mundume guti undu ungi eciragia maita maingi mundume ona angimukora akirite ari wiki eciragia uhoro wa uri arithi gwikana ona muhiki on eciragia uhoro wa gwikana ona irinda riria hituka eciragia uhoro wa gwika eciragia uhoro wa gwikana tondu uguo niguo mundume ekite ate uguo niguo mundume ombitwo na nigetha mumenye uyu ni undu wa kawaida ri mundume no akurumirire muthenya mugima kana mundume athukuma mbeca ciake athukuma tubeca twake tuothe gakurehera na ndarakurehera ni tondu wa kindu kingi na nyambe ni mwira muri atumia mundume gugwika tikuga ati ni akwendete mundume ndagwika tondu ni akwendete mundu aragwika tondu ni arenda kuigua wega kiu ndikio gituma mundume ke ati mundume ekane tondu ni arenda gwika ati ni arenda kuigua wega pleasure. Undu ungi mundume hindi arekana ri ekanaga ni tondu wake ekanaga ni tondu ni arenda ku explore ni arenda gwikenia ni arenda gucama Wanjikũ acamaga atia Njeri acamaga atia Anyango acamaga atia yani ni arenda guthii agikaga ati akicamaga ng'ania ri acamaga atia koguo undu wa mbere tuga ni pleasure. Undu wa keri ri haha hario pleasure ri niendaga gucama muno gwikenia ku ni arenda kumenya uyu wina matina manene ri acamaga atia uyu wina tutina tunini ri acamaga atia uyu muraihu ri akoragwo ahana atia tondu mundume niendaga gucama muno na guthii agikaga ati explore alafu mundume hari undu mwe ekaga mundume niendaga kumenya atiriri hihi ri mundu mutungu ri no muceke ri tumetwa uri tukoragwo tuhanaine hihi ni hari waramu wa kame kana ni hari uriku wa kame mundume niendaga gwikara explore muno amenye different ya andu amarieri ni niriku wahota kuona mundume ona mutumia mutungu mundu kinyona atangihotana nake no ni aramutindika muno ni arenda gukoma nake nigetha amenye mundu uyu ri o mutungu uyu uri nikiki we nakio kana wone mundu wina mutumia muthaka no ndaraiganira tondu uria ombitwo ri ni arenda gucama na hau nja. I want to do more exploration. Mundume ni hunter endaga gwikara akigwimaga ona kindu ni arenda kuwema ni arenda kumenya kindu gikiri kihana atia and it's not a wonder mundume agwika ri ambagiria gukunyururia ikwiraga atiri no ngano gitia niki kiuretia nakio niki kiuretia nakio tondu ni akate tondu ni arikia gwika uria arendaga gwika ukona ni ambiria gukunyururia ukona ni ambiria gwika ati kwana taraku tari matharau niki kiuretia nakio tondu ni akate tondu ni acama ne kuma hariwe acoke athi oe murata waku makome nake tondu ni arenda guthia gikaga atia ni arenda guthia agicamaga amenye kana atumia ni mari tofauti kana ni mari difference ucio ni undu umwe.
Undu ngatumaga arume mekane muno ri mekanaga ni tondu wa kindu gitagwo pressure ni kuga atia pressure ri wina mundu mwenzako kana wina arume wenzako ukaigwa mundu urume karite thine ra kuganira muno ni ndirathire na kitumia kirari gitungui niema uria ndiraiguire ndaigua ta response njikite ta response njikite ngomeire koguo mundu ucio ni age na pressure onake ni ekenda guthii gukoma na mutumia ucio rero mutungu muno nigetha aigua ugwo areragwo ahana mattress ri kana niguo ugwo araiguaga wega muno amukomeire ri mundu mene ndagwika ate ni endaga kumenya undu ucio kana ni makoguo pressure ni tumaga mundu me ende muno gwika ate ende muno gwikana arume makorwo mahana tari macindano ngania ni ndiramurundire ona ni no ngumurunda no kona nginya arume ni mareka kindu gitagwo bet ni marega ndira bet ati ucio wona amurunda ngakunengera kina we wamwarunda ngakunengera kina tondu warire tondu ni pressure iho ni arenda kuyonithania niki ni arenda kuyonithania ni njamba mundu me akomaga na mutumia akenda kuyonithania ni njamba ati ungikorwo ni ndirahote kurundangania ungikorwo ni ndirahote kurunda tata wako nie ndike nie ni ndeitikia ndi njamba ogwo niguo arume makoragwo mombitwo mendaga kwiganithia ukaigwa arume acio maikarite handu amwe no kwiganithia mareganithia nie uyu tiganai nake ona muona ena mbeca ogwo nie ndiramwikira ate nie ni ndiramurundire ni ndiramwigire thi mendaga guikara makiganithia no ucio niguo mumbire wake ucio niguo mumbire wa mundurume undu ungi utumaga mundurume ende guikara agikanaga muno ri mundurume ni endaga kwimenya ni ndirenda kwimenya wewe mundurume ni urenda kwimenya ni ndirenda kwimenya kana no hote gwika atia kana no hote gwika atumia aingi at the same time kana hihi wona ndeka mutumia uyu ri aiguaga atia ni arenda kwimenya hinya wake kana strength yake ya gwikana ri ikinyite ha wahota gukora mundurume ena atumia kihiri atumia ingi fiu amabangite raini ukana mundu arutie mutumia haha akinyo na nyuki kumeka amabangite raini kumabanga raini acio the ni amarite tondu ni arenda gwika ate ni arenda kwimenya nie no hote anaigwa mundurume ungi akiuga atiri we akomaga na mundu rucini thathiite akoma na mundu rucini ugetuka akoma na mundu na no arioka gukoma na mutumia yake hwaini koguo mundu ucio akoma na andu igana akoma na andu ana no kaigwa mundu ucio agikwiganira akauga atiri nie ndingirikani na mundu itathiete tucoti tuna tutano riu weri nawe urenda guthi gwika ati urenda guthi kugeria tondu ni igwiro ria ni arekanie tucoti tutano koguo urenda kumenya strength yaku ri kana no hote gwika ati kana no hote undu ta ucio nigetha woka kuri arume wenzako wambire kumeganira ukiuga atiri nie irari ndathie tundu tuiganona koguo hinde mundu aigua aya angi ni maregana ri niendaga onake kumenya kana no weke atia kana no hate gukinya hau ucio ungi arakinyire ogwo niguo arume makorwo mombitwo ni tari gucindana makorwo magika atia ni tari gucindana makorwo magicindana undu ungi utumaga mundurume eke ati kana ende gwikana muno ri ni kindu gigwitwo kwitikia kana kindu gigwitwo confidence mundurume ekanaga ni tondu ni arenda gwika ati ni arenda gain confidence ni kuri arume matari confidence mundurume uyu ri ona agithi kuria muiritu ndangihota nginya kuria muiritu ndakorwo nginya ena kiugo gia gwika ati gia gukwira muiritu wahota gukorwo wina mundurume muturaga nake na ni arimiro nginya ni gukuria ukuwite ki tondu mundu ucio ndari na confidence ya gukuface gukuria ukuwite ki koguo arume ingi meka maundu mani tondu wa kindi tondu ni marenda gwika ati gain confidence ati ungikorwo no hote kuria mundu na ngome nake ri at least ri na kindi na confidence aingi mekagwo nigetha magain kindu gitagwo confidence so mundurume gain confidence na njira the moment waronda mundu tari woka ni waronda tata wa ngohoyo ri ni wakorwo na confidence ungikorwo no hote kurunda tata wa ngohoyo ri ni mundu muka uriku kana mutumia ungi uriku itangihota gwika itangihota kurunda koguo no hote gwika ati no hote kurunda andu angi aingi ni tondu ni wa gain kindu gitagwo confidence in yourself koguo hindira mundurume ekana ri ni ekaga ati ni boostaga self esteem yake ginya gakorwo igakorwo iri iguru ucio ni undu ungi mundurume hindira ekana ri ni boostaga kindu gitagwo self undu ungi kwenda kwariria ni atiriri mundurume hindira ekana ri ni boostaga kindu gitagwo self esteem yake igakorwo ni ekatia igakorwo ni yabatira tondu mundurume utari na self esteem ri ndangihota gwika ati ndangihota gukoma na mutumia na ndangihota kumwika ona no mukome nake uri nginya gukie na ndahota gwika na ndahota gwika kana
ndakorwo na courage ya gwika ya gwika ni tondu wake ni tondu ena low self esteem ringi ni ahitukire undu ukimwika ati ukimufrustrate na ringi ari munini ni ekire ati ni atwikire ringi molested kwoguo ri undu ucio ni watwikire ni watwikire self esteem ni watumire self esteem yake icoke nathi kwoguo mundu ucio ri ageragia o uria angihota akomena mundu nigetha boost self esteem yake ikoro iri iguru ucio ni undu ungi utumaga mundume ekane experience ni undu ungi utumaga mundume ende gwikana muno ni arenda gukorwo na high experience ya iguru muno ndeko ukuhana ndeko udonirio kwoguo ri mundume ni enda gukorwo naki ni enda gukorwo ene kugatha experience nyingi muno akorwo ari experienced wanaigua atumia makiuga ati ni ndingenda mundu tari na experience tondu endaga mundu wikitite mundu waneka na mundu wina experience ndarathi haria wika atia ndarathi haria kuhana tari guthaka thaka nake kana kumushumikia no ni arenda mundu wina confidence mundu uramenya uria areka kwoguo ri arume aingi mekanaga ni tondu ni marenda ku gain more experience ni arenda ku gain more experience ati mundu ono korwo ndahikanite hindi akahikania ri ni agakorwo ena experience ya kuigana ya gwika mwendwa wake ni agakorwo ena experience ya kuigana ya gusatisfy mwendwa wake ni agakorwo ena experience ya kuigana ya gusatisfy kana ya gukenia mwendwa wake mekanaga ni tondu wa kindu gwitago experience ni mendaga kumigain muno kwoguo ri arume aingi ri ndukai gwiciria ni kuria mundume ndekanaga ati nigetha aciarire kinyambi ndimwire uguo we mutumia ni wagirwo ni kumenya ati mundume ndekanaga ni tondu aciare tondu korwo mundume ekanaga ati nigetha aciare ri arume aingi guku gutingire na ciana citari na maithe ciana nyingi murona ciana maithe ni tondu mundume ekanire ndekanaga we aciare ekanaga ekenie akene hau gatagati-ini ga gukena ri mwana agikate mwana agicomoka ukaigua ni aruga mwana ucio na ringi wana nduri wakoma na mundu ngino akwira atire we tatware itha wa mwana ucio ni ti wakwa tondu we ndaragwikaga ati tondu ni arendaga mwana we arokite gugwika ni tondu ni arendaga gugwika ati ni arendaga gwikenia na kuigua wega na the moment mundume agwika aigua wega mundume ucio ni arikania nawe ugakorwo ndarari na bata nawe tondu bata wake urari kanyamu kau winako ni arikania nawe ni akweherera kwoguo ri aingi matiukaga ati kona mundume ni aroka ni arakumemia ni arakwira ni arakwenda gutire kindu kingi kia bata mundume akoragwo akienda mundume akoragwo ena bata naki akoragwo ena bata na kiu ukuite na nikorwo na nginya ciana cingite muno citari na maithe tondu weri na githe ndakenire akena hari undu ungi tigwo na murigo waku wiki ati tigwo na murigo waku ungangane naguo kwoguo nayo atumia no jende kumwira atiri ona ugithi na mundu kana ona ugikoma na mundu ri be very careful mundu uyu ri wambe menye ni mundu wa muthemba uriku tondu angikorwo ni mundu aragwika acoke agutigire murigo hau aumirie ri ni wega we nawe wimenyere ndugatigire murigo hau utigo ukingangana na murigo waku na nikiona mundu mene agwika muthiru ucio kimuhuria thimu ni akuhoriye thimu ni tondu wake atarakire na wira nawe we ndarari na bata wa nawe arare because of pleasure arenda kuigua wega na tondu ni igua wega ri niki kingi egutigania hau athi gacari mundu ungi aigua wega kwoguo maundu macio ndataririe ri maundu macio nimo maturumaga mundume akorwo ena undu ucio wa kwenda gwikana muno ndekanaga nigetha aciare mundume ekanaga tondu ni hari uria arenda ku explore na ni hari uria arenda kuigua undu munene muno wa mundume gwikanaga ekanaga nigetha aigue wega hwaini wo muthi ngumutigira hau oro ringi ni wanyu tata wa Ngogoyo ndimwendithirie utwaini mwega Ngai amurathime na mwike wega reke tuonane muthenya wa rucio shalom and bye bye.